Yes, reka nongere mbasuhuze bahikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Muri aka kanya turi ku munsi wo kuwa gatatu tariki 10 Kamena 2026 ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kuri politike na Dipolomasi mu karere k'Ibiyaga Bigari. Amakuru rero tuje kurebera hamwe aribanda cyane mu by'ukuri ku bijyanye na raporo nshya yasohotse. Ni raporo ya Human Rights Watch n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu yongeye kugaba ibitero ku Rwanda. U Rwanda rurashinjwa ibyaha bikomeye byakozwe mu bihe bigiye bitandukanye. Ni raporo abenshi batavugaho rumwe bijyanye mu by'ukuri na source z'amakuru mu by'ukuri abari kugenda garuka muri izo raporo, bikavuga ko rero izo source zidahagije. Turaje turebere hamwe uko byifashe n'ibiri gutangazwa muri raporo yongeye kwibasira cyane u Rwanda. Hanyuma dukomoze ku rupfu rw'umwe mu bakoloneli bakomeye mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wayoboraga ingabo muri Fizi. Uyu yazize iki? Turabikomozaho. Turebera hamwe mu minsi ishize twabwiye ku bihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba FDLR ndetse na M23. Ubwo n'abayobozi mu bijyanye n'ubutasi tubabwira ibihano byahawe Colonel John Imani Nzenze ukuri ubutasi muri M23 ndetse na Gustave Kubwayo umuyobozi w'ishami ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye muri FDLR mu minsi yashize. Ubu rero abenshi bari baza batese niki gituma ubundi Amerika ifatira ibihano FDLR ariko ikibagirwa ko Kongo ariyo yanze kuyisenya cyangwa se ari nayo iyiha uburyamo bushyushye. Muri nkuru turaje turebera hamwe kuki Amerika yahisemo guhana FDLR mu mwanya wa leta ya Kongo yanze kuyisenya. Iyi ni nkuru nayo tuza kuba tugarukaho, uraza gusobanukirwa ushira amatsiko. Hanyuma rero ndababwira ko ingabo z'u Burundi zikomeje ku bwinshi kwerekeza mu bice bya Bibogobogo. Biravugwa neza ko ziri kugenda zideployinga ku buryo budasanzwe mu Minembwe. Haravugwa ibikorwa by'ibitero bikomeje kuri Koroza muri Kivu y'Amajyepfo. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma ni Louise Mushikiwabo akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Aka kanya akomeje kugibwaho impaka cyane cyane n'ibihugu birwanya u Rwanda, birumvikana nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko rero iki gihugu cya Kongo cyahisemo bibira hamwe muri amakuru. Turanambuka hakurya z'Ubumwe za Amerika. Gikuba ikaze rero mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa se abone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. N'umunyemerere mpere kuri iyi nkuru mu by'ukuri cyangwa se mpere kuri raporo ya Human Rights Watch cyangwa se Human Rights Watch. Ariko ubwo mu gihe nababwiraga cyangwa se nabasogongezaga nakiriye breaking news cyangwa se amakuru yihutirwa cyane mashya ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Murabizi ko ejo ndi kuwa mbere twabwiye ko M23 yafashe agace ka Mikenke hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Aka kanya abo ku ruhande rwa coalition igisirikare cya Kongo by'umwihariko bivugwa ko ari abahibu special force cyangwa se itsinda ry'abahibu n'ingabo zidasanzwe bo mu gisirikare cya Kongo, biravugwa ko ngo ntago bisabye amasaha 48. No kuvuga ngo iminsi 2 gusa baravuga ko ngo Fardc yamaze cyangwa se umutwe wihariye uzwi nka Yibu ngo umaze gufata agace ka Mikenke
ni amakuru atangajwe n'abakurande rwa coalition ataremezwa mu by'ukuri n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ataremezwa n'impande zombi. Biravugwa neza ko Hibu Special Force irimo gufatwa nk'inkingi ya mwamba mu ngabo za Congo ufatanyije n'indi mitwe y'ingabo bwerumvikana ni coalition ngo bongeye kuzamura ibendera rya Congo ahitwa Mikenke, Kakenke ndetse na Kalingi nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru bibogamiye ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Bakavuga ko ngo nyuma yuko ihuriro ryatwirwaneho M23 bavuga ko ngo rifashwa n'u Rwanda nk'uko iyi nkuru bivuga rimaze gufata ngo umujyi wa Mikenke mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 10 mu masaha ya saa 3. Ingabo za Congo ngo zongeye kwigarurira aka gace burundu ka Mikenke na Kakenke, bakavuga ko n'agace kitwa Kalingi utundi duce dufite akamaro gakomeye mu misozi miremire y'akarere ka Fizi cyangwa se territoire ya Fizi, ngo tuduce tumaze kuba twigarurirwa n'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero abari banyandikiye bambaza batese koko Mikenke isubiye mu biganza bya Fardc. N'amakuru asohoka ariko ataremezwa n'abo ku ruhande rwa M23 bavuga bati dutakaje agace, n'amakuru ataremezwa n'amasuruse yacu cyangwa se abo dukesha inkuru zicukumbuye muri biriya bice, ariko ibiri gutangazwa n'abo ku ruhande rwa coalition byo nibyo ngibyo, nta gihamya cyuko ari ukuri kirakirwa ahagaragara. Ubwo turakomeza kugenda tugenzura ukuri kwa aya makuru, ubwo mu makuru yacu ari imbere turaza kuba tubwira byinshi tuza kuba twamenye. Ku munsi w'ejo byari kwa kabiri tariki 9 ahitwa Kikuku, Guverineri Bahati Musanga Erasto yari mu ruzinduko rwe rw'akazi. Mu ruzinduko rwe rw'akazi rero muri territoire ya Rucuru, Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC/M23 Bahati Musanga Erasto yasuye agace ka Kikuku aho yakiriwe n'imbaga y'abaturage yashagawe. Yagiranye ibiganiro n'abaturage, yumva ibibazo byabo kandi anabagezaho ubutumwa bw'amahoro n'ubumwe ndetse n'iterambere. Guverineri kandi yagaragaje impuhwe n'akababaro afitiye abaturage bagizweho ingaruka n'ibitero bya drone bivuga ko byagabwe na guverinoma ya Kinshasa muri ako gace mu minsi yashize. Yongeye gushimangira ubushake bwe bwo gukomeza gushyigikira abaturage mu rugendo rwabo rugamije kugera ku mutekano, ituze n'iterambere. Ni Kikuku mu by'ukuri ahahoze hafatwa nk'indiri y'imitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR. Ubu rero akaba yifuza ko ejo hazaza haka gace harangwa n'amahoro, umutekano n'iterambere. Yes, ni Guverineri Bahati Musanga Erasto akomeje kugenda asura abaturage mu bice bigiye bitandukanye. Yes, ni munyemerere noneho twinjire muri iyi raporo yashyizwe hanze na Human Rights Watch yongeye kuza igaba igitero ku Rwanda. Bigaragara ko bakusanyije amakuru bavuga ko yagiye ari amakuru ashimangira ibyagiye bikorwa mu bihe bigiye bitandukanye, bavuga ko byagiye bikorwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse bikagira ingaruka zikomeye ku baturage. Mutese ni raporo ivuga iki? Ni raporo yasohotse ku munsi w'ejo hashize, byari kuwa kabiri tariki 9 Kamena 2026, ariko munyumvire ibikubiye muri raporo namwe mumubwire ese koko mu by'ukuri murabyumva mute? Ni raporo yarebeye hamwe cyangwa se yagaragaje uburyo nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma ibintu byabaye bibi cyane. Mumbwire abatuye Goma, mumbwire umutekano ni wose, ndetse abatuye Goma bakakanya baririmbiza amazamuka bavuga bati twebwe twiboneye umucunguzi ari we M23, ariko M23 yabohoye abaturage bo muri ibyo bice. Mu by'ukuri bavuga ko ifashwa n'ingabo z'u Rwanda, barashinjwa gukora ibyaha byinshi, bavuga ko ari ibyaha by'intambara, ndetse bakavuga ko byakorewe mu nkambi ebyiri za gisirikare ziri muri Kivu ya ruguru no mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi raporo ivuga ko nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma tariki 30, Goma yafashwe tariki 29, tariki mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama umwaka ushize. Bakavuga ko tariki 30 Mutarama hagaragaye amakamyo 11 yavaga kuri stade LE10, ni stade iri hadiya mu mujyi wa Goma. Ayo makamyo ngo yaratwaye abantu bagera ku 1700 yerekeza mu majyaruguru agana Rucuru, ngo hatangiye ibikorwa byo kwinjiza, ngo nuko ngo ubwo rero nyuma y'uko hafashwe umujyi wa Goma ngo hahise hatangira ibikorwa byo kwinjiza abantu mu gisirikare ndetse ku gahato. Bavuga ko rero nabo bantu 1700 bavaga kuri stade LE10 batwawe n'amakamyo agera kuri 11 ava kuri stade LE10,
abo bantu ngo berekejwe uko bagera ku 1700 berekejwe i Rucuru, bivuga ko bari bajyanywe nyine mu myitozo ya gisirikare ngo bajyanywe ku gahato. Human Rights Watch ngo yabajije ibibazo abantu bagera kuri 200 bahoze bafunzwe. Noneho uyu muryango kenshi leta cyangwa se abasivile basanzwe mu nsisiro, mu bitaro cyangwa mu nsengero, bose barakusanywa bajyanwa, cyangwa se ngo basanzwe mu nsengero no mu nsisiro, noneho bajyanwa ku gahato mu nkambi za Mangabo na Canzu. Murabizi ko hari ahantu M23 itangira imyitozo ya gisirikare, aho Human Rights Watch ivuga ko abantu babarirwa mu magana baba barapfiriye muri iyo myitozo. Hanyuma Fardc nayo muri iyi raporo cyaze ndabona ko yatunzwe agatoki, reka turebera hamwe ibyo yashinjwe. Kuko ngo icyakora iyi raporo inenga ku rundi ruhande guverinoma ya Kongo ishinjwa gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, ishinjwa gukora ibyaha ndengakamere. Raporo igaruka kandi ku bufasha Fardc iha inyeshyamba z'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda hamwe n'udutsiko tumwe na tumwe twa wazalendo dushinjwa urugomo, gufunga mu buryo butemewe n'amategeko no kwambura abaturage bavanwe mu byabo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Kubera iyo mpamvu Human Rights Watch irahamagarira Kinshasa guhagarika inkunga zose z'ibikoresho kuri iyo mitwe no gutangiza iperereza ryigenga ku mitwe yose iri mu makimbirane. Uyu muryango kandi utegamiye kuri leta uvuga ko Kigali kimwe na AFC M23 ntacyo basubije ku busabe bwo gutanga ibisobanuro, nkuko iyi nkuru dukesha RFI isoza ibivuga. Yes, ni ibikubiye muri raporo. Ndagira ngo mu by'ukuri mumpe igitekerezo. Tubabwira raporo nyinshi zigenda zisohoka zishinja M23 kwica abaturage no guhonyora uburenganzira bwa muntu urasirazuba bwa Kongo. Ndagira ngo mumbwire ese ko kubikuye muri raporo bijyanye naho mwumvise amakuru Human Rights Watch ishingiraho itangaza ibikubiye muri raporo, mu by'ukuri murumva bimeze bite? Ndagira ngo mutange ibitekerezo. Yes, reka rero noneho tunyarukire mu yandi makuru ari kuvugwa cyane cyane muri axe zo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Bibogobogo. Ahangaha rero ingabo z'u Burundi zikomeje kuri koroza. Amakuru akomeje guturuka mu gace ka Minembwe no mu nkengero zako avuga ko hakomeje kugaragara ibikorwa by'imitwe by'imirwano ndetse n'umutekano muke, aho bivuga ko ingabo z'u Burundi zari ziri mu gace ka Bibogobogo ngo zerekeje mu Minembwe mu bikorwa bivugwa ko bigamije kugaba ibitero ku baturage b'abanyamulenge batuye muri ako gace. Aya makuru akomeza gutangazwa n'abaturage ndetse n'abatangabuhamya batandukanye ngo nubwo kugeza ubu nta cyemezo cyangwa se raporo yemeza mu buryo budashidikanywaho iby'aya makuru yashyizwe ahagaragara, gusa mu buhamya bwatanzwe na bamwe mu baturage bahariya mu Bibogobogo bivuga ko mu ijoro rishyira ryo kwa kabiri rishyira kuri wa gatatu abasirikare b'u Burundi bari benshi ndetse ngo bari mu Bibogobogo, bivuga ko ngo batangiye kugenda berekeza mu bice bya Minembwe. Umwe muri aba baturage wakomoje ku byo yiboneye n'amaso ye avuga ko abasirikare b'u Burundi babaga mu Bibogobogo baraye bagiye mu masaha y'ijoro berekeza mu bice bya Minembwe, bavuga ko ngo bagiye gufasha abandi basanzwe yo mu bikorwa by'ibitero mu mihana y'abanyamulenge. Uyu mutangabuhamya akomeza avuga ko mu basirikare basigaye muri Bibogobogo hasigaye umubare muto cyane ugereranyije n'abagiye, bivuga ko ngo rwose abasigaye mu Bibogobogo ntibarenze na 15, mu gihe mbere byavugaga ko bashoboraga kuba barenga 500. Amakuru aturuka mu baturage kandi bo muri aka gace avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kwa gatatu hagaragaye imirwano ikomeye n'ibitero mu duce dutandukanye, harimo ahitwa Gakenke ndetse no mu turi duce twa Bidegu, Kalongi, Mikenke na Kalingi. Ngira ngo murabizi ko twari dutangiye tubabwira ko igisirikare cya Kongo cyo kiri kwigamba ko kigaruriye Kalingi ndetse gifite cyangwa se kwigarura agace ka Mikenke kafashwe na twirwaneho ejo bundi ku munsi wa kuwa mbere. Yes, hanyuma reka mbabwire ko mu bice bya Fizi twa Colonel Makelele
bati ni M23 ndetse nitwirwaneho yamuguye yitumira murasa, ariko mu by'ukuri amakuru avuga ko uyu musirikare mu gisirikare cya Fardc yapfuye ariko yirashe ubwe yirashe, nkuko amakuru agezeho abishimangira. Bikavugwa ko uyu Colonel Makelele, umusirikare ukomeye cyane rwose wari uyoboye ingabo hano muri Fizi, ngo yapfuye ariko yirashe. Akaba ari umwe mu basirikare ba FARDC wayoboraga ingabo muri Kivu y'Amajyepfo, yasanzwe yirashwe yenda gupfa ajyanwa kwa muganga. Ntago yapfuye ahubwo mu by'ukuri ngo yasanzwe yirashe yenda gupfa ajyanwa kwa muganga, aho kuri ubu ari gukurikiranirwa hafi nyuma y'uko amakuru ya mbere yavugaga ko yapfuye, ari nayo yo mpamvu nari ntagiye mbabwira gutyo, ni nyuma yo gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Byatewe n'iki rero? Amakuru icyenda Kamena, nkuko aya makuru yaturukaga mu nzego z'umutekano n'abahagarariye societe civile yageze kuri iki kinyamakuru dukesha inkuru, yavugaga ngo uyu musirikare mukuru mu ngabo za Kongo yirasiye mu bitaro bya Lusambya ni mu gace ka Mushimbake ni mu mujyi wa Baraka. Amakuru yaje nyuma ashimangira ko uyu Colonel Makelele nubwo yirashe intego ari ukwiyita byarangiye adapfuye, ndetse ngo n'ubu aracyariho kandi ari mu bitaro bya hari Baraka ari kwitabwaho. Amakuru akavuga ko cyangwa cyangwa mu nzego zitandukanye akaba avuga ko nyuma yo kwirasa yihutanywe ku bitaro mu by'ukuri biri aho ngaho hafi muri Baraka. Ubu rero akaba ari gukurikiranirwa hafi n'abaganga, ngo ntabwo arapfa. Hanyuma mu yandi makuru ni munyemerere mbabwire cyangwa se dukomoze ku mpamvu y'amakuru FDLR ari ifatirwa ibihano mu gihe sebuja asa n'uwirengagizwa. Kuki Amerika ihitamo guhana FDLR mu mwanya wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Murabizi ko ibikoresho FDLR yifashisha ibihabwa na guverinoma Kinshasa. Icyo rero nicyo abenshi bibaza. Turibanda cyane ku bikubiye mu bwanditsi. Ibikubiye muri iyi nkuru birumvikana nibishingiye ku bitekerezo by'umwanditsi akaba n'umusomyi wa kimwe mu binyamakuru bikomeye hano mu Rwanda, Igihe, yitwa Rizinde Shafi. Uyu nkuko bavuga, abasesenguzi benshi bari gusesengura ibijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse gufatira Colonel Gustave Kubwayo, n'umuyobozi w'ishami ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye muri FDLR, ndetse na Colonel John Imaninzenze ushinzwe ubutasi muri M23, nk'intambwe nziza yo kutabogama mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri rero ibyo ntabwo ari byo, ahubwo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi biriya bihano birimo kujijisha isi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rajya mbibabwire gutya ati rero nkaba nsanga hari ingingo eshatu abasesenguzi bari kugenda birengagiza ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyambere ngo kirengagizwa ni imiterere ya M23 ya FDLR. Aha ati ndagira ngo mbibutse ko FDLR ari umutwe uhuriza hamwe abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bagahungira muri Kongo yitwaga Zaire icyo gihe, ubwo ingabo za RPA ingabo zahagarikaga jenoside yakorerwaga abatutsi. Niba muri Kongo bakomeje kwisuganya rero, bakomeje kwisuganya no gushyira imbere umugambi wo gukomeza jenoside no gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo, kuko ibafasha guhora binjiza ingabo nshya muri uwo mutwe ukorera ibikorwa byawo by'ubugome ku butaka bwa Kongo. Kubera ko muri bimwe mu bihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda bishyigikiye ingengabitekerezo ya jenoside, aho FDLR yinjizwa mu ngabo za Kongo ndetse abarwanyi bayo banashyirwa mu nzego z'ubuyobozi bw'izo ngabo. Ubutegetsi bwa Kongo rero kimwe na bimwe mu bindi bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari byiyemeje gufasha uwo mutwe kuzagaruka nyine ngo gukomeza umugambi wa jenoside mu Rwanda mu gihe uzaba umaze guhirika ubutegetsi buriho. Murabizi ko nimvuga ntyo, murabizi ko hari umugambi bivuga ko uri gufashwa cyangwa se guterwa inkunga n'Ububirigi, nubwo bwabihakanye,
ariko Bubiligi bumaze iminsi bwohereza drone ibikoresho by'intambara byoherezwa hari Bujumbura mu Burundi. Muri uwo mugambi harimo Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakabamo mu by'ukuri hakabamo ihuriro P5 ndetse na n'iyi mitwe yimbonera kure. Bivugwa ko rero bafite umugambi wo gutera u Rwanda, havugwa igihugu cya Tanzania ndetse na South Africa. Ubwo rero ubutegetsi bwa Kongo kimwe na bimwe mu bindi bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari byemeje gufasha uwo mutwe kuzagaruka gukomeza umugambi wa jenoside mu Rwanda ngo mu gihe uzaba umaze guhirika ubutegetsi buriho. Icya kabiri birengagiza nuko M23 ari umutwe w'abanyekongo bahohoterwa na leta ya Kongo uko zigenda zisimburana, bimwe mu by'ukuri bagiye bimwa uburenganzira bwabo nk'abene gihugu bitwa abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rero intambara iri hagati ya M23 na leta ya Kinshasa niyo kurwanira uburenganzira bwo kubaho no kuba mu gihugu cyabo, nuko ngo niyo mpamvu M23 irwana. Rero amahanga yose yabonye aho bicwa urwagashinyaguro, baribwa nk'amatungo ku mugaragaro, bahungira mu bihugu bituranye hirya no hino. Bamwe muri rero bavukiye mu buhungiro, baranahakurira, baranahabyarira. Byumvikane ko rero ni impamvu itanganururo M23 irwana. Aha rero mu by'ukuri ibihano Amerika yashyiriyeho umuyobozi wa M23 mu bijyanye n'ubutasi Kone John Imaninzenze ndetse n'uyu Gustave Kubwayo muri FDL ngo byirengagiza imiterere ya buri mutwe. Nuko nukugereranya ibidahura no kwitiranya ibititiranywa ngo kandi bigakorwa bigambiriwe ndetse bikaba bishobora kuba binafite umugambi uhishe w'igihe kirekire. Icya gatatu hari imishyikirano yari hagati y'u Rwanda na Kongo ibera muri Amerika, yageze ku masezerano yiswa ya Washington agamije gukuraho urwikekwe no gusubiranya umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Iyo mishyikirano mu by'ukuri ari M23 na FDLR ntabwo ari impande ziri muri ibyo biganiro, ahubwo ni ibyigwa mu biganiro, aho u Rwanda rushinjwa gufasha M23 rugasabwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi, naho leta ya Kongo igashinjwa gukorana no gutera inkunga FDLR isabwa gusenya uyu mutwe. Ubwo rero mu by'ukuri mu kuzuza neza amasezerano ya Washington kugira ngo amahoro arambye aboneke muri Kongo agomba kuzuzwa na amasezerano yari kuva i Doha mu biganiro bihuza leta ya Kinshasa na M23. Ibi byumvikanisha ko rero M23 ari uruhande ruri mu mishyikirano y'amahoro mu biganiro bya Doha. Amasezerano agomba kuvayo akuzuzanya n'aya Washington mu kurangiza burundu intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ibi byose rero ntaho FDL rigaragara nk'uruhande ruri mu mishyikirano cyangwa se mu masezerano, ahubwo ni ikibazo kiganirwaho mu biganiro bye bitandukanye. Bityo rero mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo, guhana FDL nta ruhare na ruto byagira mu kubahiriza ayo masezerano, bityo bikaba ntacyo bishobora guhindura haba ku rugamba cyangwa se muri diplomasi muri ibi bibazo. Ubwo rero iyo Amerika iba ishaka koko gukoresha ubutabera n'ukuri nk'uko yafatiye ingabo murabizi ko yafatiye ingabo z'u Rwanda ibihano zishinja kutubahiriza amasezerano na Washington, ngo yari guhana leta ya Kongo yanze gusenya FDLR nk'umutwe watumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi kubera rero umugambi wawo wo guhungabanya umutekano warwo. Reka nizere ko iki nacyo mu by'ukuri cyumvikanye. Yes, impamvu Madame Ruze mushiki wabo ahabwa amahirwe yo kongera gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF. Nyuma y'imyaka igera kuri 7, umunyarwanda kazi Louise mushiki wabo ari umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa, ashaka kongera guhatanira manda ya gatatu, aho azaba ahatanye n'abakandida barimo Juliana Amato Lumumba wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba umukobwa Patrice Lumumba, ndetse n'utwa Kumba ba wo muri Mauritania na Dacian Kialose wo muri Romania. Nkuko mushiki wabo yabisobanuriye itangazamakuru muri Gashyantare uyu mwaka, yafashe icyemezo cyo kongera guhatanira uyu mwanya nyuma yo kugisha inama guverinoma y'u Rwanda
ubwo mu Gushyingo umwaka ushize yaramaze kwakira ubusabe bw'ibihugu byashimye ibyo yagezeho muri manda ebyiri amaze muri OIF. Nubwo abibonera hafi batekereza ko amatora azabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia mu Gushyingo 2026 ashobora korohera mushiki wabo kubera ko ibihugu byinshi byamugaragarije ko bimushyigikiye, wagaragaza ko azaba akomeye kuko abakandida bose mu by'ukuri bazatana bafite ubushobozi bwo gukora iyo nshingano. Icyakoze agahamya ko nta bamuteye ubwoba. Kugira ngo rero umukandida azatsindire umwanya w'umunyamabanga mukuru wa OIF bisaba gushyigikirwa n'ibihugu byinshi, ariko bigashingira ku byo yagezeho haba mu gihugu cye no ku rwego mpuzamahanga cyangwa se muri uyu muryango. Madame Louise Mushikiwabo atangira kuyobora OIF muri Mutarama 2019 yagaragaje ko afite intego yo guharanira ko uyu muryango wagira uruhare mu bibera mu isi, ku buryo rwose waba umuhuza w'ibihugu, ukubakira ku ndangagaciro za kimuntu. Yibutsa ko ikiruta ibindi muri uyu muryango ari ubufatanye. Ubwo rero icyo gihe yasanze OIF igizwe n'ibihugu 88 birimo 54 by'ibinyamuryango n'ibindi 34 bikorana nawo bya hafi cyangwa se by'indorerezi. Muri rusange abavugaga igifaransa hirya no hino ku isi bageraga kuri miliyoni 300, barimo barenga 50% bo ku mugabane wa Afurika. Mushikiwabo yasanze OIF yugarijwe n'ibibazo by'ubukungu ndetse n'umwuka mubi watewe n'imicungire mibi y'imari y'umuryango yabayeho mu gihe cya Michel Jean wayoboraga uyu muryango, kuko uyu munyakanada yashinjwaga gukoresha ibihumbi 500 by'amadolari mu kuvugurura inzu yabagamo i Paris no kugura piano y'ibihumbi 20 by'amadolari. Ayo yari ay'umurengera. Rero yatangiranye impinduka y'imbere muri uyu muryango wasaga n'uwacitsemo ibice nk'uko byari mu ntego ze. Gusa icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubukungu bw'isi kuva mu mpera za 2021 cyagize ingaruka mbi no ku mishinga ya OIF, kuko byari bihe mu by'ukuri ibihugu byirebagaho cyane bikemura ibibazo byihutirwa cyane, kuko imigenderanire yari yarahagaze hagati y'ibihugu byombi, inama nazo zitakitabirwa. Rero nko mu yindi miryango OIF yagiye ihura n'ibibazo cyane cyane by'abanyamuryango badatanga imisanzu mu gihe cyateganyijwe, ariko n'igihe itanzwe ikaba mike cyane kubera ko hari hashize igihe cyangwa se imyaka myinshi nta gihinduka. Nyamara ibikenerwa kugira ngo umuryango ushyire mu bikorwa imishinga yawo mu bihugu bitandukanye nko guteza imbere urubyiruko, abagore n'uburezi byari bikomeje kwiyongera. Ni byinshi mu by'ukuri bishingirwaho Madame Louise Mushikiwabo yagiye afasha uyu muryango, bikaba n'iturufu mu by'ukuri ikomeye ishobora kuza kumufasha kongera gutsinda amatora ateganyijwe mu hagati ya tariki 20 tariki 15 na 16 Ugushyingo 2026. Yes, hakurya y'inyanja ngari Iran yihoreye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugana ku musozo w'aya makuru, reka mbabwire ko Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gufata indi ntera. Nk'ubungubu amakuru angera aravuga ko Iran yatangaje ko yagabye ibitero ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Bahrain, ndetse ni Bahrain, Jordan ndetse na Kuwait, mu rwego ngo rwo kwihorera nyuma y'ibitero Amerika yagabye mu majyepfo ya Iran. Ingabo zirinda impinduramatwara muri Iran IRGC zavuze ko zateye icyiciro cy'ingabo za Amerika zikorera mu mazi zizwi nka 5th Fleet kiri muri Bahrain, ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Jordan. Kuwait nayo yatangaje ko yagabweho ibitero biturutse muri Iran. Ku ruhande rwa Amerika, ubuyobozi bw'ingabo zayo muri Tuwel yo hagati izizwi nka CENTCOM bwatangaje ko bwagabye ibyo bwise ibitero byo kwirwanaho nyuma y'uko kajugujugu ya gisirikare yo mu bwoko bwa Apache irashwe n'ingabo za Iran mu nyanja ya Hormuz ku munsi wa kuwa mbere ejo ndi tariki 8. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yamaganye ibyo bitero bya Amerika
ivuga ko ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga ndetse no ku busugire bw'igihugu. Iran ivuze ko ibikorwa byayo byo kwihohera bishingiye ku burenganzira bwo kwirwanaho buteganywa n'ingingo ya 51 y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Mu gihe amakimbirane akomeje gukaza umurego, Ubushinwa bwahamagariye impande zombi kwirinda gukomeza kuzamura umwuka mubi, busaba ko habaho ibiganiro n'ubwumvikane aho gukoresha intwaro. Hanyuma Pakistan nayo yagaragaje impungenge ku makimbirane ari gukaza umurego mu burasirazuba bwo hagati, iburira ko ashobora guteza umutekano muke ku rwego rw'akarere ndetse n'isi yose. Ni mu gihe kandi Israel yakomeje ibikorwa bya gisirikare muri Lebanon no muri Gaza, ibintu bikomeje kongera impungenge z'uko intambara ishobora gukwira mu bihugu byinshi byo mu karere. Abasesenguzi bavuga ko niba hatabayeho ibiganiro bya dipolomasi byihuse, amakimbirane hagati ya Iran, Amerika na Israel ashobora gukomeza gukaza umurego, bikagira ingaruka zikomeye ku mutekano n'ubukungu bw'isi muri rusange. Ngaye nguko rero, reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo kuri wa gatatu tariki 10 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.